Seneta wa Meru Mithika Linturi ni ameneretie ngavana Kiraitu Murungi na thirikari yawe akiuga ati ni aremi ni kumenyera biashara banini. Mithika ariuga ati rwangi rwa gwika muthitho rwa Meru County Microfinance ni ruru babatere gukiria biashara ba na kuga ati nandi ni ruru twikite murango jwa wamba. Mithika ariete jari ria guchemanitie na etithia babikibiki taunini ya Mutindwa. Kagitene ukauba maba karibatigania ne batemanitie na kuregana na kuthurwa kwa Linda Kiome ta munini wa Mithika. Kithurano kinene kizite bagitwa gitikia ungavana kariba baria bagukari na muthuro bariuga ni bakwenda kumenya niki seneta Mithika akujukia munini wawe imenti na seneta wa kiama kiu kinyawe aumite imenti. Bariuga kwethirwa Mithika ategarura murunga mojo gote kura chiao akona kumatigania. Uregochwa getikia ugavana kaunti ya Meru Mithika Linturi na munini wawe wakili Linda Kiome ne bachemanitie na etithia baboda boda muthenya jwa narua haria Linturi amenerete thirikari ya Kiraitu Murungi akiuga mbeta iria ugite akanenkra boda boda mwankira nande itabakinyira. I'm shocked na ni aibu kubwa ati thirikari Meru ikera vijana tobwa milioni 17 kimbanjetie bonda bonda brona mbesa yu mwaka tayo tete kuthira kwa mbesa bwa promise milioni 17 mwaka kayo tete kuthira tariki 30 Juni. Hiyo pesa imekuwa wapi? Na mpaka sasa mtu na ukiambao tu ainabata na babwe ainabata ruwa kaya otwera ambirenge nongerete ati kumenya niki gitumi Meru Microfinance eti kunenkanira mukobo kiri biashara nini. Niki onto Meru Microfinance ere anda taitashi toche Ministry of Finance ere ao ena branches of Muwanja County Meru Anton kuebale aba mushara thari odiuba bidhasia weta kuromba mukobo kuo yotonekana. I want to transform the Meru Microfinance to be an agent to lend money to the bonda sector kana bonda circles. It cannot be business as usual. Akoba tora batukoani aitorone balele batura tubaena fasi. Tubaena tasi antoba kurota batena iroto. Antony Awelinda ainyiria biashara ya boda boda ekajokirwa no rito. Bokuigwa manto jaratu thoganiretie ninkobwashwa gavana wetu na ugete manto jenu na bokuigwa manto ja mbesha Hustlers Fund iriga kurukira ke ofisi yetu na iria gavana wetu getu igotuchwira in the national government chionde akadi the investment yenjaga ikenda thina yu mwarochia areria manto ja license chenu manto kinyacha insurance jakadi ngaterwa. Kagitiane okau na bwa kariba kumatigania ne bareganete na kuthurwa kwa Linda Kiome ta munini wa Linturi bakiuga ate aumite imenti. Atwetu turi antu batiania tutetikiria antu batiania twetikiria gura kana etu athurire seneta imenti achoka athura women rep Embe achoka athura deputy governor athura imenti south abatutiania ri imbitutia bio twero gitigira tukawa iki county secretary na guikutumira mwana oteo ningu tukwenda bou ende kuma ruari katukwenda kwira Linturi no tunatierie tiania yonthe tiania west na tuania east na central ote kanya bai nako ke thirikari yeke na atwetu muria na kuongera bate muringira kura mwanka achwe wa kuma ntere cha tigania. Batu katukwenda kwira Linturi kuma ruari twetiania tukwaloka tweta riu ende batu twingi ngavana Kiraitu Murungi no nto Kiraitu Murungi at least ina toete ite kia deputy ngavana Kiraitu Murungi na toete ite kia women rep na choka kinyete kia finance minister wa county sisi wa finance no wa tonengerete ende bora turari twekuwa tukathwaniria manto muthoni wetu Linturi batu tukuraloka ndaro unda ndamu lakini tha inko ndakuwa nguma raunda na kwaloka ingo support Kiraitu Murungi kengange muragiro roje ne tweka simio.